Kerana bau nak Islam mah, buat makan good play ngaruh benar. Kenapa ni batu fighter bro ni kemilan di mana kesengi? Kani kesengi ke bakado. It'll be history in the making. Namenta Johnny hang ni kani ke Shillong Cage Fight Championship. Arjar Husan hang ni Polarity Complex. Kalau kamu lagi bergerak. Kalau bergerak kalau mai kumjui kuman la kapor. Tabat kalau kamlong nervous kendiat, excite kendiat. Serai tu kendiat nak tu ke video jauh. Bawa keren. Bahaya kendiat tu kata kan motivate ya. Kerana bau nak Islam mah, buat makan good play ngaruh benar good play. Sebenarnya hingga jong, sepenat tu ngaruh kau ban yuk ya kerja job. Striking ada advantage manga ban yuk Shibun Shah. Andai ngai ba agak ground game, kablong advance bau kendiat. Te kene kalong 50-50 kendiat nega match. Nasko ngagan. Jing temu jong pi hadian jong ni ke fight. Ni kau ngai kawan ke parti semua. Kan serius ba. Ladin gede ba langsung tak. Ngakan ban la ban. Penmi moi kita fighter om tang ban kot halade. Adai penmi de fighter ke ba bunjat long bun ki weight categories na bun ki district ro an represent ke state jongi kumala aljule mangi te aku ba kinang bun susu om kot tang mangi tang sausan ngut nes pungut. Iba Johnny ini kena bu Anurag Singh mentah ke Janmit menyokon makanya ke last fight ke Jongi ni wish to be the best ke jela bro koi ke don berpi Iba Johnny ki jing duai jong ki babun ke don berpi lesi mentah jong ki perlo ki bakwa ban saki ni ke fight one shani mentah ki tickets ki dang don but ke show ti dus di all the best Iba Johnny mungkin lo kriang ni